koko umuntu umwe yabivuze, isi muzamubona ntigira imbabazi pe, tutirwanyeho ngo dukore igishoboka cyose kizima, isi ntigira imbabazi. Yabareka mukagenda muhonongera umwe kugeza murangiye, bikavuga ngo iki gihugu hariya hantu higeze ku ubwoko bumwe bwari buteye gutya ariko bwarashize. Yego kabakristo ntitwibagiwe ko Imana ari zitanga ubuzima, ariko hari uruhare rwacu nk'abantu tutagomba kunegisha. Tutarukoze hari igihe twakwibagira, ariko kubera yuko turi conscient turukora bizatungana. Ariko nidufatikanya tugakora ibintu muri programmation, mu bwitonzi, tureba kure, tugumanya iyo vision, nukuri hariya hazasa na paradigme yaduhaye. Uziko iri ari tourisme naturel. Hari abantu hano batazirwa kumurumva ibyo mbaye mvuga, abantu batoye ibonye imisozi y'iwacu ni nk'irya y'umugenzi, ni imisozi y'igikundiro. N'umugenzi uyigezeho, tugezeho muri kampanye muri 2006, abantu twari kumwe abanyamahanga bundi bwoko baravuga, ariko iyi misozi yanyu mwebwe mwayiteyeho pelouse yose. Kumurumva na babonaga ari jardin. Ico gihugu mwogita, ico gihugu mwogisuzugura ngo ni ibintu jiriya byo muri ko ibyo bintu papa uzuvuga ni ibiki? Ni igihugu c'inzuzi, c'imirambi, igihugu ciza cyane. Si igihugu cyo kureka, cyo guta, cyo kwibagirwa. Abantu ba mbere baragipfiriye, hari abahe bagipfira n'ubu, yaba kitagiraga agaciro, amaraso ntabameneka abantu bagipfira. Nico gituma natwe turino tugomba kugumana izo nzozi, tukanazipanga kugeza igihe zizuzurira. Inzozi ndi zihagije basoma, ariko ubwoko bwacu bw'abanyamurenge buzagumaho, buzahoraho, buzakomera kubera Imana, ariko kubera natwe ubwacu.